بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وريها كودين رانغلوانك وان استاذمي هما اميد قراني مياد بس نگه අලගොඬ මෙන් ඊයක ෆිලාවල නිම්මා ෆෝති ඛුෆුගා ෆෙන්ෆුමා හිසාබා අර රංගල කනුල අඩවහන් ජීහෙන දලීරුත දස්කොරින් දවරියා ගොදින් අර රංගල කොම්මේ බුරාස් ෆයි දුහ කොන්නනේ මොහොස්සකනි දලීරුත කොන් සුවාල කරො අදි එෆාරෝ ඉනාමෝ ලීෆහොර කුදින් නවස් ඔන්නාන බුරාස් ෆයි දුහ දලීල කියාලුමගේ ෆුරසතු නේගේ එහෙමීමා දලීරු දස්කොක් ගන්නම් මාන එමෙම එෆාරෝ ඉනාම ලීෆහොර කුදින් නවස් නගාන de numberenge waru emmima daskogen annam marangala ehmima hufuga fenfuhun Allah subhanahu wa ta'ala mi ummatuge mistakunna waragina luita devwa fawe aduwacche uriya kudin bala adenna Allah subhanahu wa ta'ala mi ummatuge mihunna warabbodati luita devwa fawe ehen ummettahuge mistakunna nudevwa waruge luita mi ummatuge mihunna Allah subhanahu wa ta'ala devvi banu israel baagage mihunna Allah subhanahu wa ta'ala waraggina buratan mihunna jessevi ege terege banu israel baagage mihunna emihunga najihejjehjiya etane jehni kandage nagan najihejjehjiya ekoma mi ummatuge mihunna kihne bani etane fenun saaf koran Allah subhanahu wa ta'ala waraggina luita devvi banu israel baagage mihunna Allah subhanahu wa ta'ala nudevi luita ke magina kivegen emihun waraggina suwarda ko emihun kalege Allah ge rasula Musa alayhi salam waraggina turata kuri ekam mi ummatu mihun Allah subhanahu wa ta'ala waraggina luita devi ege terang ekkaman ei khuffuga fenfuhum ke Allah subhanahu wa ta'ala mi ummatu ge mihun devi warabbodu luye koba khuffaki aslu khuffaki ei hamun hada fonna echen aslu khuffaki inge hamun hada fonna echen ei janawarege hamun fayan eti arwagen ega dem mi hinga ulane eti wara bowana dem fayakan echen nuwana fa halaken nuwan e zamanuge fawan waram madu ekon khuffu waragina fayan arwa istakenu lagen mi ulani gina mehon fawana bes merani khuffu lagen e kibegen fini warak fasehain fayin eba hashiganoge tereya dawru kore emya fini rakka teriwasha fa hadubu munduru masha mikantattakan khuffu mi beenon korane mi zamanuge wejjiya i konche istakino e mi zamanuge wejjiya khuffu kiyani konchaka istakina khuffa kiye ehmema fayan arwa istakinen ei mi khuffaki mi demme bunihen Allah subhanahu wa ta'ala mi ummatuge mihunna devwa foi warabbodu luyem mi khuffuga fenfuhumattaka ebe muddate kobato e muddata kiyalonu men hinga balala wararrangalo daturu veriya khuffuga fenfuhevene kitadduahu tinduahu reganda ekko tinduahu daturu veriya khuffuga fenfuhevene qaimme hunna mihaka fuheveni edduas reganda ekkon edduas ege maneke 24 hours emihaka khuffuga eba fenfuheve edduahu daturu veriya haiddu daturu veriya tinduas haten en oligen jehipa inge qaimme hunna mihaka edduas adiyama gota khuffuga fenfuhumge sharutu takebes ebabe ege terega taharatuge matiga tahiru kamuge matiga khuffu mi jehni arwa ege maana ki emiya ku wudu kogen khuffu arwan jehni misala ka miya ko fi haddamegen wudu len nuek kore emiya ku midiya istakinu lagen den emiya me benu mendur namadadda emiya khuffuga fenfuheveneta no fuhevenenno ei emiya wudu kogen ennu istakinu liye emiya khuffuga fenfuhen benuma miha jehni ki koran wudu kogen huregen istakinan aran jehni hadan korade wudu koffa huregen jehni istakinan aran
adi hama gotta wuduge fardu minwaru jihene niwawan ege bana ki wudu kuraro algonwa fen donnani kiya hisabaka tabi katta hisab no tabi kashi matta do emme kudavegen mi tabi kashi jihene foruwan evure maccan erekas masalenne ekamo ko tabi katta bure davvejji rangalu warda khuffu rangalennu wane warar rangalu emi khuffu jihene arwan fardu minwaru jihene niwawe fahunnan khuffula mihage adi hama gota tahiru khuffekam gawan jihene misalakam miha ko mihedi kuttage hamun khuffe rangaluta kutta kiye konche najihe aloganaben kiyevi ainiya najiheke kutta yaki adi hama gota mi ura kiwesei ainiya najiheke himara kiwes himaruge hamun wes kamakunu dane emmima kuttage hamun miha kumati mi hada foi khuffe rangalwanita rangalennu wane emmima tahiru echakun jihani khuffu hada fahunna adi hama gota khuffuga femfuga sharutange muddata pura ituru nukurun daturu beriya kidadduwas tinduwas qaime hunna mihaya edduwas rangalu emmima qaime hunna miha 20 misalakan ishana madu kuram wegen khuffuga femfuhuni emihaya khuffuga femfuha meni den anedduhoge maghriba hisaba do ishana madu hisaba khuffu batilwan enno emmima 24 hours me walk kurani hame gota khuffu batilwa kan kam wese bahore ege tere kame kujjak mune faananta ara faseha kame gadi hamavi misalaka daturu veriyaya tinduwa samaviya khuffu batilwan anaka jihene kinen adan miha khuffu bala fa anaka wudu kuran jihene do anaka jihene khuffu arwan do hame gota qaime hunna mihaya kitadduwas edduwas wima kinevani khuffu batilwane wararangalo adi hama gotan hinagatum wajibu afada kame vejjiya alagona ben ebabu onnani miharu komme swara kiya wafa muddatam vejjiya wes khuffu batilwane misala kam miha ko khuffu beli balafa anaka khuffu erwi rangaluta ehmi majihene miha khuffu balafa jehen akas furiham wuduakum wudu kuran fa dovegen enno fa dovegen jiheni emiha khuffan anaka wesaran mitan kol jehen note kolla mi kike mini miharu boduga eche lielafa jabira feneta koba jabira yaki kudin fotuga note kollan jehen miharu jabira as ustad meeting ali alwanange nubala kudinna adna ha kudinna enge jabira ki ei konche jabira ki ei alagonda misalaka me thanek bindagen diyai thane warabodan hala koi etanoga doctor kiyene kurane plaster engala noni bandage engala bodu malangada engala base gada engala ne do em mikiyani jabira ki ei hashi ganduga libe zakhamika matiga ala base gada nuata bandage fada taketi ehme fotuga note kollan cheme anu jabira inge testuga jabira ki konchen hiya hafiya jehen jawabu den jabira ki konche ala base ganda hashi ganduga libe zakhamika matiga ala base ganda misala kujjaku sayakale gadane kon vettigen abbididana la qaddarullah do abbididana noni tanakon halaku dana warabodat tane noni doctor dedan doctor mana faana mitanga wajhe nagafa base ganda ke alan jene fenjasafiya kamakunu dana fenjasafiya me kame vedane ehme waki kurani me etanoga me fem foheni ehme me jabira ga fem fohmoga eboy hukum take ege terega jabira ga fem fohegen wudu nuata hinain kamudane hiye ek tan kol du kolla fe badeve ustaza kihinetto khuffuga fem foheni khuffuga dashugato fem foheni khuffuga matigato fem foheni ehmi masu algonen figuhu veriwan jeheni emi ali ge fanu idalwani law kana ad-din fi ar-ra'yi lakana asfalul ka'bayn asfalul khuffi mi ekadege fanu idalwani ali ge fanu idalwi basfuluge maanaga me onnani
දීම් බිනාවගෙමනි රවයක්කමුගා වෙජ්ජියා khuffuge dashuga fenfuhum ma awlakan boduwane khuffuge macchavvure aluganu men fiqhi masalatan amilla dini kandatan amillan hadalan vejjiya kihenawani khuffuge dashuga fenfuhum ma e khuffuge dan hadiwane nunta hingayro hadiwane istakinuge daffutta istakina me bootan nara hingayro istakinuge daffun hadiwane alige faanu idalwani deen binawege mani aluganu men amilla rawiyakamuga vejjiya khuffuge dashuga fenfuhen jihene khuffuge machakunone emmima alige faanuge basfulun engani khuffuge kontauge fenfuhen jihene khuffuge matiga bala khuffuge fenfuhe gotaki wuduge huriha gunawanaku fenla nimmafa demmoti khuffu emme fahum faadonna ay tekkollafa atum fenfolalafa kinan hadani bala balechewriya kodin ingilitauge kurim feshigen gos macha hisaba anekkaves anefaga waatun kinan hadani khuffuge matin feshigen gos ingilita kurim feshigen gos enimuni effaharo tinfaro fonjeneta nojehene enimuni kya fase hai do ekamaku alagonda men figuhu mere novima alagonda men figuhu nu kiyewima konta ko fen foheni tashuga fen foheni do ei hadiwe foi baga rangalwan tera fen fohon kamaku nudane em alige faanu idalwani deem binawege mani rawyakamuga vejjiya kihenake konta ko fen foheni mihun dashuga asdu khuffuge fen fohon jani konta ko matiga koba khuffuge fen fohe kudin dakkala bala khuffuge fen fohe dakkala bala atuga wuduge huriha gunamane donna je gunanta fenlan je gunanta nimma vidmati fa fayan arwa cheddo khuffake kihenan hadani atuga fenlafa wararangal folala mihen adala fa kalani do ane fage sama mihen adala fa ingilita kurim feshigen gos kashimacha hisaba noni khuffu eli nime hisabaka hisaba bejiya kashimati mi tabi kashim macha fen fohelan jene eherunge khuffuga fen fohewoni emi khuffuga fen fohenge jita meharo emi alone men hedunu school ad dairo dani istaki nan aragen do emi school ad diwan kurin wudu kollava mehar mendur namadu ko jehungir school ga mitibe alone mereno istaki no balaka emi alone wudu kollava khuffuga matiga fen fohen kiya fase hai komme fara kunu jene istaki no hadi kollaka jeneta no jehene alone school ad diya misalaka mendur namada me mendur namadu gadiya noni asuru gadiya gosse alone me wajhi isha namadu kura maghrib namadu kura wajhi istakinu lar wudu kollagen diya kiya faseha do emi ma alone men hitan arane miharu namadu kuran jen me school miskitu gaye emi ma dani gein wudu kollagen ero khuffuge matiga fen fonje ero kunu jen istakinu balafa bahattaka ama khuffuge matiga fen folafa ekantan nimuni fasehata wara faseha jabira matiga fen fogen wudu nuwata hinen kamudana heyye kamudane hinagatu mugaves e jabira ge matiga fen fohe jehe hisabaga fen fohelima kamudane rangalwane ehmiya wudu kurairues mi e muddatu ge terege fohefiya kamudane jabira alan jeheni taharatu ge matiga heyye jabira mi kiyani konche bendejo jabira alan jeheni taharatu ge machaku no kodinne ekon istaki narwan jeheni taharatu ge matiga ta khuffuga fen fohen benu mejjiya labba wararangalo emima istaki narwan jeheni taharatu ge matiga jabira ala kannu jehena taharatu ge matiga hunnaka jeheneta mujhe misala kujjak makmatiga duwa wadane kujja wululen nei dane ko sayakaru accident wegen tane bindan gossi e kujjak ekadiga den wulu kureveneta doctor gendiye doctor henattali ma wulu gellene hisabun do henattala ha doctor mi e kujja bandage ko fa du kollare kujja wululen nuhunnane do emima mihar kujja taharatu ge macha kunu e kujja ka foheveneta jabira ge matiga fen wudu kurairo fohevene wudu kurairo fohevene jabira matiga fen jabira matiga fen fohge muddaten oeta khuffuga fen fohge be muddate kitadduwas taturu veriyaya tinduwas qaime hunna mihaya edduwas ekama jabira matiga fen fohidan kitamme duhe vandemes emiha ko ebali rangalo wanden emiha ko e bandage gono nattalan den emiha ka jabira matiga fen fohe wen kudinne ehmiwa jabira ya khuffa ebe warabbodu tafate do khuffu arwan jeheni taharatu ko matiga do jabira arwan jeheni
taharatu matiga ta jabira alan jiheni no laziman no jabira matiga fenfuhe kanne muddate khuffuga fenfuhe metta muddate e boy wararangalo adi hamay gota jabira matiga fenfuhuma khuffa fenfuhuma tafadu e boy do ege terega bay tafadu tak kiyalama konku dine kiyani ustad kiyammi tanuni jabira matiga fenfuhuma e boy furtama kamaka jabira kunen eves muddate fenfuheka enno khuffuga e boy tinduas daturu veriaya adi hameta qaime hunna mihen edduas ehmiya muddatu ese boy ehya furtama kamaki konche fotu gali ecche muddatu inge muddatu jabira ga e boy muddate adi hame gota khuffum yarun jeni faya jabira gi fayan arwa ecche tama kane no jabira alafan komme tanek gaws moonwati gaws jabira galan jeidan do nonta moonwati ala ko moonwati gaws jabira galan jeidan eko khufful banta moona nulaban emiya khuffaki waki khasa guna kon guna mane fayan ekani khuffu mati khasa fa adi hamay gota khuffu arwan jehni taharatu ga mati horagen jabira alan jehni taharatu mati ga horagen ta no ehmima jabira ya oi tafaten e wararrangal warammolo ehmima adi hamay gota jabira mati ga fenfu heve eba hadas kuda hadas gaves bodu hadas gaves hanan korecche ege maana ki kuda hadasa ki konche wudu kuran je kanta wararangalo bodu hadasa ki ei hina gannan je kanta waram molo maashaallah me kodi waram molo emima jabira ga eba femfu heve me kuda hadas gaves bodu hadas gaves ekamaku khuffu ga femfu heve da bodu hadas ga nofu heve ne khuffu baadagen jehni fem waran khuffu baadagen jehni fem waran emima jabira ya khuffa hori tafaten e tafata kiyes den mati tayammum kurunge babu tayammum kuruma ki koba wararangalo fen nuli vejje halate misalaka mihaka medur vedana noni bong huri fen kolan ekani huri ka halaten asana nonta misana kujjak matinda boteka dani matinda boteka daatanu mihar matinda botun warad dur manzira kashe danjene bone fen foten ekanye huri evves mihaku nuwane fen israf ko ganne ehem vejjiya iharatu ga miharu jehen jene ki kuran namadu ko wadejje kinen adani tayammum qur'ani mihar motti bodum mana ko fa huriya memmen waraddur tanakaddan jehati wudu qur'an fen foden wudu qur'an fen beno ko fiya fen uswane bone fenen nuhunnane fahana qur'an fenen nuhunnane ehem vima huriya men de mihar motti tayammum qur'an jefanu jeheta mihar motti jehifa bahegga dadur ko fadani ko mihar de fennul be hisaba kalongon men hajjan umra gosul er fenna waraddura duwan jehena namado kuten asana enno fenenne bongen gule fen foda ekani huri nuni evves kota kanne nuni fini gada umega sababum fembenun koraka nukere waran hi karwa fenjestana fe marwe dahan den hiwane do nuni ekujjege gang huri bayye hangadoge bayyege sababum fenjessafiya ekkala hanta faaruwegen sakara vedana ma boda bali vedana efata halate birur kamen asiya demmi ki qurani wudu kurumatta no namaz kurumattaka wararangalo tayammum qurani emiya fennu libigen nuada zakhama fada kamegge sababun fembenun kuruman nukul dijje hidegga tayammum kurun huddavegen ve emiya tayammum kurumaki tayammum kurun Allah subhanahu wa ta'ala sharu kurevvi mi ayat di jehen das koran fatayammamu sa'idan tayyiban tebami hunadden fennu libejjiya kinen hadashe tahir welin tebami hun tayammum kurashe tahir welin ki kurashe tayammum kurashe suala ki kinen eden tayammum qur'ani kinen tayammum qur'ani adwahati huriyakudin balati furatama niyek gannani tayammum kurumattaka namadu kuruman alokan kurumat tayammum kurumattaka niyek ganna adwahacche huriyakudin bala mihar watti balanje fe midiman obeliyaka mihar ko nege tayammum kuragote bala tayammum kuragote negene mihar nobeliyaka koba nubala kudin nubala kudin
tayammum kura goten nengene mihar den nubeliya ka tayammum kurumattaka algonde mi annani bimmati tohiru bimmache inge bimmachen ase kujja ko aimmiyotti do bala bimmati mi kamuga wajjiya bimmatiga atummi jahani tayammum kurwa bala effaru jahi igirita fula kollafa jahani bimmatiga effaru jahi inge den ainna gandi do ainnaga fatuga hunnane velitad do velitaka mi fohelani forta mi fumela fa bala inge velita duwalan jehene nuni ay mihen jahala fa velita nuni mihen hadala folale kas masalenne mihen hada dekam mihen ha kalana ta mihen no ha kana do mihen no ha kana mihen jahala fa nuni mihen hadala velita folala ne fumelage miyakas den bala den mi ha kani muunuga nikkurin feshigan gos tiriyan ingilita fula ko batta iffa inge den bala den furtama kanatuga femfuhani kon atakon waatum bala mikota femfuhani mikota fuhani taimam kora bala veli hirafus eni muni anekka aren atuga gos kudahulu nattalima eni muni effaharun fudene effahar bimmatiga demmasenen defaharu jaham beenuma kujjaka beje defaharu wajjedana furtam faharu jahafa muunuga hakafa devana faharu jahafa atuga haka nimuni eko sohha rangalo emme gotaki emme sohha gotaki effaharu jehon ei emme rangalo gotaki emme huriha koin taimam kura wedda kala bala den kanatuga den waatuga wararangalo alugonu menna hirafus misalaka bimmachen nei alugonu menna hoti hirafus ara fori faare alugonu be faaru be bohurikan hirafus do alugonu men itanogo matiga ainha kalane do ajjahalane nonta adihama gotan oti hilaek fadaicche hila gandan oti nuni ga gandan oti hirafus arafa e bodo ga gandan matiga sajjedan erum veyyennuen hunnane do hirafus tiya beenumane kommen hirafus bokan hunnan jeheneta nujehena kommen bokon hirafus unna kan nujehena hirafuga mimmaran hurikan eguni anune galaki bimmatiga oi gale vejjiya masalenne adihama gota vaare vehi unga sababon ati binganon hirafus gossa hirafu ne husakane veli hori ifada halduga sama bimmatiga jahala fa ha kalame kommen hirafustan he komen no miya Allah taala inge kalon manna kannege mige maana evves enge ta maana toharatu aslume ko astu beer fusha bala fiya hadiwani ido aslume ekama ko toharatem mi Allah taala vahe kurmani fatayammamu sa'idan tayyiban tahiru velin tiyabam ki kurashe tayammum kurashe ehm vima koba mi tayammum sharo kurumunge dalilaki fatayammamu sa'idan tayyiban wararangol ayat jihana huriya ko dimas das koran fatayammamu sa'idan tayyiban tayammum sharo kurumunge dalilu adi hame ko tayammama gule bayin hukumta tayammum ko gen sunna namaz kurabena sunna namaz fardu namaz kurabena huriya namaz kurana tayammum ko gen inge tawafos kurabena alagona menna fenne makka karan libeka misalaka zamzam alakona fenne kum bandu wejja misalaka ehem vima kurabena inge tawafos kurabena adi hame ko tayammum ko fen nulibejjina mayyitun tayammum kurabena hiya kurabena mayyitun mes tayammum kurabena mayyitun mes sama mayyitage gaga hama ajjala mayyitage muunu ga kalafa atuga ha kalima den eni muni mayyitaves tayammum kurabuni adi hama gota tayammum batil wa kan tattan algonu ben ewajihe dene kanna tayammum batil wa ni kon kala kan tattaka kon wararangalo kon kujja jawab diniya wararangalo 1567 ni wudu batil wa kan tattakunne tayammum was batil wa ne wararangalo ege terega ben eshartan itur kollan wudu gelle kan tattakun tayammum was batil ege tere ko eshartan be itur e kon sharta fen libijjiya tayammum batil wa fen libijjiya ek maana ki denjene ferum wudu korashe e tayammum batil wa ne kon kan tattakun wudu gelle huriya kamako vai beer wajjiya tayammum batil wa ne kodakam gossiya bodokam gossiya wudu batil wa ne ginain ohorigen le asiya batil wa ne warak ginen hodule wajjiya derangalo gota kiyanaka tayammum kollu enno
ehmiya wudu gelle kantattakum mi dogen hada fiya gelle anta tayammum ehmiya wudu gelle kantattake nuun ayye do wada rangalo wudu gelle kantattakum mi tayammum was baatil wani demotti hinein hinoma ki ko bahiyya nabiya sallallahu alaihi wasallam zamanu ati tayammum gule war muhim wahaka nabiya sallallahu alaihi wasallam zamanu ga mivi gotaki sahabi bekalege bolen hilai vettuni inge adwacche hilai vettuni daturako nikume olaniko hilai furulalan hilai vettingen bo hala falayen gossi den mivi gotaki warak ginen le as war bola zaham me fote namaz wakutu jehunima kihenetto amal qurani sahabi mide mi khiyalaki wudule hama koran jene tayammum nu kurevene den ebe kalon mi ebe kalo kala wudu kuruvima kihenevvi maruvi subhanallah maruvi nabiy sallallahu alaihi wasallam khabar dini ma nabiy sallallahu hadis kurevvi qataluhu qatalahumullah tiyabamin tiyena qatule hama kolli emiya ko qatul kolli mi Allah taala qatul kuravane nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurevvi ekama ko tiyabami hun kiveya suwal nukuri danna mi hun ka karin ehmima danna mi hun karin jihen udanna kandatta ko suwal kuran fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun tiyabami nudanna kamu ga wajje danna mi hun kari ahashe ehmima danna mi hun kari kiveya nehi innama kana yakfihi an yatayammam ena tayammam kollina tiyabami hun ikanta fuduniha nabiy sallallahu alaihi wasallam mi bayan ko devvi adi hamay gota de ekama behe dalil ta bese bahur tayammama behe goton asahuri ni dalil ta demmi tayammum Allah subhanahu wa ta'ala sharu kuramuge hikmat tak bese bahuri hikmat tak bese bahuri tayammum sharu kuramuge Allah subhanahu wa ta'ala lavvafa ege terega en hikmate bone bela demme mi kiyade fena faraboda beenun je foti fen fodu beenun kofiya fen musbedan efada kame medur wejjiya salunu mennange ba tayammum kurave adi hame gota waraboda bayye jehjiya baliga sababum baliga ena biruwer kan hiwi baliga fen beenun kofiya enaya ba boda baliga danoni marwas vedane e Allah taala wa in kuntum maruda tiyabamihum bali vejje kamuga vejjiya wes ki kurashe tayammum kurashe adi hame gota finiga sababun enaya nafsa gelluma vedane kam biruhe fini waraggada fini vejjiya ena ki kurani wudu ta qur'ani dan tayammum qur'ani ena ekama biru anjiya marwedana kamga biru wajjiya ena ki qur'ani tayammum qur'ani adi hame gota bone fem fode nekkamuga wajjiya ena hama ki qur'ani tayammum qur'ani den motti hinewma behe goto ekama miyadu hinewmuga babad den dani miyadu mi wara bodu do miyadu wajhi hain inamude anno miharu miyadu wajhi hain inamude mi hain inamu miyadu libeni koba miyadu inamu deru ustadu adi kamek qur'ana me miyadu deru kuriga inamu libi fahuri dekujja kabas inamu dena eki kuram wegen taskuri to balam wegen kike nuliyewe unnane mamma menna phone wafa enno ehmima fortama dalilu enge ustadu guruwatu naganiye miharume enge fortama dalilu sateka 36 ko sateka 36 eba inta sateka 36 kon kiyadami dalila ki ei fiqhu ilmu unganuge maikka hadane nei kike buni hadane nei hadane to inge madu kore
හඳානෙන්නේ දෝ එම්මරංගලෝ සතේ කඩ්ඩිය නුවේ කොබා ඒ හදීස් කියාද ෆිකුහු ඉල්මු උංගෙනුගේ මායික්කමා බෙහෙ හදීස හඳානෙන්නේ කොංගොදිනේ දස්කුරි වරරංගලෝ දස්කුරි මදෝ සතේක බාර ko sateka bar dem foinnu belecche ves kujje meyar foi belawa ko teni muninge sateka bar ko ba sateka 44 सते का 44 किया दे वाला फिकुह इल्मु उंगनुगे माइकवा बे दलील नहीं नहीं दो आय मरंगल सते का फस दोलस दे सते का फस दोलस दे इसमें नाना कुछ सते का 49 कब दलील नहीं के boys inge sate kaddiya fahe koba dalil nge dai nukuran iya bunimen dalil das kuracche sate ka fansa satare koba dalilu fiqhu ilmu ngurunga maikka manai anarnangalo man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din Allah taala miha kan hewakan iradu kurabba finama emiha ko islam dinuga fiqhu veriyakamuga Allah taala lave wararnangalo emima sateka fansa satare do sateka fansa satare inamu hasil kore boys के bias 158 क्या दी बला वारफ है ना कि तोहिरो इच्छे के फैनु बले अच्छे बस कुछ जाएंगे दें मिहार फैबले मुके वहाँ का निमुनी है ठीक है दलील वारफ है ना कि तोहिरो इच्छे का मुके दलील नहीं क्या नहीं क्या सते का 27 कोबा वारफेना की तोहिर వచ్చే कोम दलील वाररंगलो वांजलना मिन समाई मान तोहरा कोबा माना की तोहिर कुरान फेंति बंग अल्लाह उडुम बावाले बीमा सते का 27 वरमलो माशाअल्लाह सते का 27 इनाम हासिल करे कोबा सते का 27 में 166 कोबा 166 कोबा 166 कोबा सते का फर्स्ट वाला है कुरिंग इनाम लीफा होरी बाइंगे कुरिंग इनाम लीफा होरी बाइंग कुछ जाएंगे सदे का फर्स्ट वाला तीन है भाई 163 किया दे मी इस्तिंजा करूँ बेरो नुकुरवे ने तकेती हदीस की हम नहीं क्या एमवी मानिका इसमें नगानी कुरिंग इनाम लीफ और कुछ जाएंगे 104 कोबा 104 क्या बोला हदीस
istinja kuruma beenu nukure vene taketi ya hadis engeta daskurin ta hadis daskurin kobai hadis aki phone ga innane daskurin ta handange bohore ala kiya ठीक है आदि वाले में कोला ठीक है या हनाने नहीं दो आमड़ कुरा हनाने ते आमड़ नुहच्चे को दिंगे नुहच्चे कुछ को हनाने दाने मस्से नो ने हनाने दाने कुछ को दो मस्से नो अनकास मुराजा कोल्ली में हदाम वाने सत्य का नुवदी है एके कबा सत्य का नुवदी है क्या आदि सांडांगे बोरे नहीं ahem ya mehar kon kudina handang ori ahem mima girls ke bainge mi istinja kuruma benu nukure ven takai sateka 30 sateka 30 ko ba handang e bohori nei mi hadis das nukurani kiwe kudin das kuri kon bay मन को हम बॉयज के बैठ दानंगे 10 कुरिंग ओके मन को 135 को बा 184 10 कुरिंग istinja kuruma beenu nukure ven taketi hadis kiyame ठीक है शत्रुल ईमान नोने अदि ए ईमान कमा गुले वुदु अबे हदीस नोए हदाने नहीं मी हदीस वाला मुहिम हदीस है मी एहम मी मा इनाम नुलिबि होरे कुज्जे ए हदीस किया देने को कुज्जे गर्ल्स के बाइन सा फुर्सत देता है फारो इनाम नुलिबि होरे कुज्जे लिमुता इनामो नुलिबि हदिया अरे किया दी वाले हदीस माशाअल्लाह वरंगलो माने की जिन्निंगे कान है वरंगलो ला तस्तंजु बिल कौन से बिल राउथी वला बिल इज़ाम फ़इन्नहु ज़ाद इख़वानिकुम मिनल जिन्नि वरंगलो किता सते का हद्दी हदे दो सते का हद्दी हदे को एमे होरिया को दिन हदीस ता 10 कोरा मी वरम मुहिम हदीस ता एमे हदीस का बुलाने की ला तस्तंजु बिल राउथी वला बिल इज़ाम तियबा में युन जानवरों के रजिहा को नुआता करी गंडा को इस्तिंजा नो कुराशे फ़इन्नहु ज़ाद इख़वानिकुम मिनल जिन्नि ए तियबा में युन के जिन्निंगे अखुन का मुकामा जिन्निंगे खाना है खाना अल्लाह ताला ए कारिकोल अलोन इल्ला लीमा ए कारिकोल मस अरुवा कमोगा उन्ननी ए कारिकोल अलोन में नुफेन्ना मस गंडंगे बायतिन फेने दें शैतान तक कानी अलोन उस्ताद को एफआर किया देनी मिस्रुगा मिवा गोता की एफआर को एमी हुन तबेगे बकरी मी हदागे रेगंडो बकरी मस कानी दें ए मी कारिता बाट्टा फुरे डस्टबिन कं अलाफा मतिनुजा होरे नासा बाट्टा फुरे दें एना इवेनी मी भयको मी हुन एता तेरे हले इल्लवा कोले याड बुला कोले हेंदो दें एना दें कोंबायतो बदर मीह कोने फेन्ना कदो दें एना पदिस्तावा नुक बलादर एक्कला करियति ඔස්සාලා මුලිතන जिन्नित न ගෙච්චි तक केईමි රේගන අඩකොත කොල්ලාවා එහෙමි මයිචි මානතා ඉස්තින්ජා කරන් නොවාන එහෙමි මයි පදෙච්චි සකියයි जिन्निंगे කානා වරරංගලෝ 105 को बा कोबा 105 किया देमी वुदू के माइका वररंगलो कोबा माने की कुरिंग इनावे लिबुंता नुलिबे वररंगलो 105 दो 105 में की अत्तहूर शत्रुल ईमानी तोहर को की
ඊමාන් කමුගේ දෙබෑ කුල එබ්බය හුරියාවදී හදා අත්-තහූර් ෂතුරුල් ඊමාන් 105 මාෂාඅල්ලාහ් එම්මිම අනෙක්කාස් මේ නගනි මේ කොරින් ඉනාම ලීෆාර කුජ්ජෙන්ගේ ඕකේ දා සතේක ෆන්සස් තිනේ සතේක ෆන්සස් තිනක සුවාල කොල්ලන් ඔති කඬුගේ ලොනුම් වුදු කරවෙන කමුගේ දලීල හඳංග බෝරි සතේක ෆන්සස් තිනේ නේ නේ හඳානේ කඬුගේ ලොනුම් වුදු කරවෙන කමුගේ දලීල කියන්ගේ අනකම විචසනි හැම්වීම ගාල්ස් කබයින්ගේ सतेक 26 सतेक 26 सतेक 28 कोबा सतेक 28 कोबा सतेक 50 दे सतेक 50 दे सदेक 50 देख किया दे बेला खांडोगे फेनुं लोनुं वुदू करवेने कम दलील खांडोगे लोनुं वुदू करवेने तो कबा दलील की दलील नेगे दलील दहन नुकरा दलील दहन नुकरेंगे दस्कुरच्चे में हो रहा कुछ दलील होता वरम मुहिमान दलील होता सदेक 22 सदेक 22 आमे बॉयज के पाएंगे बॉयज अडवाच कौन को दिन 10 कुरी बॉयज के तेरे और रंगला सते कायद्या हाय सते कायद्या इना में लिबे जिता कोरे आदिनु लिबे किया दे में खांडो वे नु वुदू करो विधान है ये अदे पारो नकल पारो हुवा तहूर माउल हिल्लु मैता हुवा तहूर माउहु अल हिल्लु मैता तो माने की हलाल है वररंगल एकांडो के फेनकी तोहिर एच्चके एकांडो के मरफा वातकति हलाल है हुवा तहूर माउहु अल हिल्लु मैततुहु वररंगल माशाअल्लाह अदि बन देइना मुंगे सते का विहि दलील इंगे निहार अलगोड में वर फसेहा एच्चियो सबुर 10 कोफ्फा दो मीगे तेरेगा अमल तब बिनावे के मने नियतों के मच्चशे नियत की हितों के अमल के सते का भी किया दे नियत की है हितों के अमल का हंदा के बोरे नहीं अरबी हदीस किया हुआ कियन जेन मानेंगे नियत की है हितों के अमल का दुलुन तक कियन जेन नहीं आई दुलुन तक कियन जेन कीना हितंग अरुवन जेनी दो हितों एमिया का इंगन जेनी सते के पस्तोला सेके 161 161 बोनम्बी नियत की ए हितु के अमल एक्कम के दलील वररंगलो इन्नवल अमाल बिन्नियात माने माशाअल्लाह अमल तब बिनावे के मनी नियतु के मच्चे हुरिया कोन 10 कोरच्चे आदि ओन्नान हम मिदलील त रिपीट कोंगे हाम मिदलील त रिपीट कोंगा दियन्नाने नियतु के मच्चे अमल तब बिनावे के मनी इन्नवल अमाल बिन्नियात अल इमाम अल बुखारी एकले के फानो के इमाम बुखारी लिवा सहीह अल बुखारी फेट्टे विरोती मी हदीस के नसा इन्नवल अमाल बिन्नियात एमे मा कोबा इना लिविजे ओके लास्ट इना फरमे खासा कोल्लनी मी कुरिंग इनाम लिबिफा हुरी खुज्जा कांगे ओके ता सदे के फांसास किया दे मी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मी कनाइफल इस्कुरुमा बेहे गोतो कनाइफल इस्कुरु नहीं अंदाने नहीं कुरिंग इनाम लिबुं कुछ जेंगे अने कावस
kuri dua ko liifawri kujje sate ka hiddiya tine kiya di wala maashaallah wara rangalo mana ki iskurabbe maashaallah wara rangalo kana yuhibbu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi engoti kike koba wa tarajjulihi koba konkudina kiyani hadis kana yuhibbu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'nihi kullihi nabiy sallallahu alaihi wasallam faawan jodu kolan erumu gayya do den kon kam gayya faalumu gayya tahirumu ga kana ifal iskuram lobi kurabiya wararangalo emi hada koreche miharu deina melibun ekkujjaka deina melibuni kita konkujjaka me sateka haddiha tinaka deina melibijje miharu inge emi ma adi ebori ama kombe doka sina miharu mieli mi mina melibun kodin mi fulyan inge denganna duha kumma sam mi enna burasa do sama same suwal tak qur'an inge ama innamal a'mal binniyat huwa at-tahur ma huwa al-hillu maytatuhu emi hadis mate hadise das Quran fursatu libifa das Quran anta das Quran adi testu wasona testu ngadena warabbodu inawe testu faswa kudenna emi testu galiyama sihe dalil uta das Quran emmarangalo das Quran jen emi ma anekka Sunday ga sona dalil uta ko maraginan suwal Quran ustad enge dalil uta maram muhim ochemme emi miyaduga program nimmalan huriya kudin gega jen masaka Quran سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ما نقول لك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أمي ما إداري كودين فنوالا كوتك الدان هوريا كودين إشينا تبني فنوالا عنده